Hello mayam kamain tonari mayam happy Diwali ko blog se sikai dum hore aise hojik ai manabi gi da Diwali potluck ki chattoi ni ko ado ngarang nunghang se aina rasmalai semam abani aduga hojik na ai paneer thongna loire to poche mayam di ainu pana gari da hapchaning khre ko do hojik tho ani ado video se asiki matung da aina ngarang rasmalai sabado adu so adum kitang hapakke ko to yengminasi mayam aiki se rasmalai sem doini ko rasmalai sem bagi kena rosgulla do aduna hana sem doini ko se sangom se phajana phutlaga aina keno lebu mahi khar hapchan bani ko algai sang pedi asi se oire asi se phajana munna tot mathau tani ko te munna tot laga adugai di round rasgulla ge shape the shemaga adugai di rasgulla semaloiraga rasmalai gi keno do mahi do sangom gi mahi do ka hapchin doini se hayeng ai imana bigi jum chatoi ne ba ko koi gi Diwali gi potluck leiba lunch ki aduna aina paneer ga asi athum basi ga pu doini aduna athum basi nun hang shimdo ma gi aina hajik tawri ni ka do hayeng na paneer do thongani mayam ase ke hai phajana totlingagi kena do rosgulla do soft oi beheli ko natradi kitang mane rubbery dana ne khoi gi rubber gi mong da kichik lawi ko duduna phajana totlingagi haren keno do soft oi beheli aduna ai okha kuina tot khini si se ko so that haren soft oi na ba mayam ACM na di chow na tawde ko khara pik tak na and asi gi size se haren almost double muka kana chawrakani ko mayam ngasi se sati na I ware school dagi ke hai hala aga minute tara manga potha baloraga mu ichanupa mu lauba chatle ko ma ki di extra classes leiba duma mu lauba chatle adai ma lauba chatlaga jumda hala ma jumda pure e adai di adularaga maksu kenom pija baloiraga ke hai grocery mu chatli ni ko pochei Diwali gi diya ke ka leiba ko didi heira khra leiba laida hayeng katna bahina aduga ilang bada lei raktre and jumda pan ba lei sing su punama kange ko sire ko because mapan phajana ingabnina lei sing da sire aduna lei di leira hodre aduna hayeng kalik hairaga diya ke ka tawraga katlani ko duwa di ware but hayeng nangoi da ba thumba se aduna hayeng war su wana tuma thumba singa si semamagi aina hajik semini mayam ai ke hai ase sembadi loire hajik ase se ke hai cooker do ina kamani cooker da ising hapaga ising bi yamoi ko adu ke chini hapaga ati ase se anira kamaga yarani ko aduloraga haren kambaloraga lokthoga kamu ase se mahi se lokthok toini ko tapina aduloraga sango mahi du ko mu hap toini aduloraga di loirani ko do hajik ase se cooker da kamurani ado aduloraga haren shembaloiraga no utlage ko mayam ai ki rasmalai se sembaloire ko toy bedi amani yaure dum aina kana tawdana thengjalak paduka tandana kari hai anirak thokna kambada tandana amrukta punna hapchalubagi ko amani di toire to toiraga su kaino ene taste khara tawre ko phajana haure ado kai hai sangom se ina ngasai sumaina saibok da phutlambani ko sangom se kanghallini ko sangom se jitna kuina phutlati sangom gi mulakpagi mahaw matongan mado aduduna hawi ne ka tawbani do ai rasmalai se dry fruits pudi ha paroi ko ingang sing dry fruits se allergy oina basu jawnei dana
aduduna dry fruits di haparoi do asi katang swaina dum chamna tawre ko but how di am satina haure do hayeng mu video se mathang dum phangna rasi ko hayeng makata na dum jing asi mayam ai gi rasmalai da sumaina ore ko sumaina dum purani mayam akoi hajik Diwali gi potluck ki akoi manabi gi da chatlani ko ado asi chamtak na ngasi asi oine shetle ko asi gi phi se akoi gi ichi jiri da thajaba akoi gi jai na hapukni ko akoi ichi du sumayam na video da uram su jai Juliana jiri chak da hap khibani ichi na hapak pani amung shiba naina tham badi ko to ngasi di illage Diwali nimitta aha boina illabani ngasi तो हरेन आई इमानबी की चटपदी आई वीडियो से हापरोगे को वीडियो नमारो इमानबी सिंह अनौब खर यावको अदो मोय हिनागद्रा हिनारोइद्रा अदुना वीडियो दि हापरोगे अदो हल्लागा युमदा इना दिवाली पूजा तौबा सा जुमदा तौबदो अदो इना दम हापअगे तो मयाम दुम येंगमिनासी को मयाम ऐसे इमानबी की तिगी हला एबको हलागा पूजा तौबगी ना इना पूजा तौगनेन हारमबदो ngasi natlamdre hayengona tौदोइनी पूजा दो अदुना पूजा तौद्रबनिना ngatang movie jengdana ngahak pothage na तौरंबनी बको द होतात वालमार्ट की सु कॉला अब हेगिनो एगी चान पामरा मोको म लई है हंदक अक्टोबर द चही 23 फारिनी अदो मा से चश्मा उपी बको तो चश्मा तो मंगहनग्रे दो मसाना पावर ग्लास कमाइना मंगहली नोय तो सुंगा इको अदो ग्लास तो ऑर्डर तौगिबा दो वालमार्ट की फोन तौरे ए ग्लास जौररे हैना अदो लौब चटलिनी को अदो कगिदी आइना नहान ग्रोसरी तौबदुसु इलांग लांग तौरकपदा कई हाई लई लई बसु कवर अबदो को अदुना ngasi dum chatli ngai siga aise lei su laura age hayeng puja gi da lei hapning bado ko aduna lei su laura age aina chatli ni ado adum thengna se kamu mayam mapan si jing ko lei pambi sin se khak mana ken ba hore e winter chanjala abani na mana sin se machu ola ola aga adum ken gi doi ni ko ado pambi okha yam na di mana kai hai ken na loina re saina कैंडल बुदी था 3 कैंडल था रनिको Rain में मुथलगा सो उठके को सिरम से मैं मुथलगा दे समाइना और जाम नदी गमद्रे को तुम जम तक ना दाई के रूम से सु मैं मुथलगा समाइना और lei meyam stay pusala abani because papan da inga banina lei sing sire ko aduna imung da kra thamba ya ba sing sire lei imung da pusala pani ko lei re siki room sikana sumaina thambe ko asi se aino se ugiri ko aino pana Guwahati da ki purakhi bani adu kaina table da Miski and Uday Natik se Sana Runner na Thambi ko Tumushi na yung masyong ginina tumushi ko yung mapan na sumay na ore ko duga ay na nga sa rangoli same ba niyo rangoli se jam na hinapajabati ore ko sit ka na sili ingsu inge amta ka uba tumta ay chanu paka inu paka na kano tuwa
Diwali ki cake okay fulchari hai bra adu kana mayam dum hai biro khamai tori phajai phajade na decoration budi yamna tawba ngamdre ko khatang khaga dum mataw manna bhaina dum tawre mayam Diwali malaba Halloween ki mai re ni ko ji bo dum lai ni lo ko ko sang do na se yaad ni mayam yu sigagi lai mayam se puna mashire sanare ki kasure re bini ko so gulab puna mashire ji mapande inga banira mayam asina chawbani room se aigi nupa ki office to ne bako ma ki office na mana sika tabak shu bako kedika aina sika sika dup thari se yum da ki pura mani ada kena to bodo moi aga pati sara na yum to bako madam yam no shi khud hup ki manam la ko ai at least sika ki aga pati ka samanam kan mu zai ko ya di bako manam kan ba da dup ki manam se mu shi bako packet में आप रही है mayam kamu mayam da happy Diwali wish da weka do mayam Diwali ki ti ai ki ti lore haji candle mapanda nga jingani ko candle sing se mutra ka di muthat lamani because nushit shit panina una mapanta ke ka ta bdo do shoy dana chat na khotna tawra dina nga hakle raga muthat lani ko aduga charaga tumna batawrani because hayeng da ki school mu kamu hawrani ko adu hairaga mayam sise aina dhanderas lobani ba ko se sanai khoji ma jam kho ado aise dum
ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯝꯃ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯏꯅꯝꯃ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯈꯨꯖꯤꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯔꯝꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒ ꯄꯤꯡꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯔꯨꯕꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯑꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ mayam aise ngasai na video se loisalurabani aduga hotat hajik aigi phidup ai nahan Juliana my video utkibado radhamani de kilo bodo ado hajikta thungare ko delhi de tharak bodo ado utkene Ay, selere. May si illaga utlake ko. Yeng si. Ya yarni. Mayam kumain theory. Pisi kupak amako and kuchaw ma and pisu sati na paye. What pasina sus habire eko. Yang race. Azikta sanaga change story ni pi kaya connect hum do e. Di blouse so hung do ai asigi chana ba di blouse lete aduna dum angu blouse ni lesel le ko ngatang torga harau man khidna Diwali ni mesiga din su lo hore ko fazana mayam kumain tawi phazai go yamna adim sathi na pa me moina radhamani na moigi kai hai Instagram page to ubu da ai pam khrabani be yamna di aina Julia ida haira gam tang hangbi wena haira Juliana kai hai Instagram dagi moi sa number launa raga hangaga ngang sim tha bane ba ko adai ngang sim tharaga di moi sat punumito sise yon khraba adiduna kai hai order tawraga tha muk changi ko aduga moina tamu sharaga pibirak pani ko sise do radhamani busu thank you so much akhoi ki sabi wana hairaga request tawjaraga sabirakpagi matam chana pibirakpagi damaktasu thank you so much and pieces hathina pame ko mathang busu adum lauke sathina pame satisfied oi ko adi maman khara tangasu pot siam phabani na pesa do pithoko pamude ko sathina satisfied oi re and aduni mayam mayam isam harau re ba and ngasi su din su phabaga ngasi matam chana jorak pasem harau re ngatang si gai phi change to ring bai harau man ki dane mane try to ning mada ko do mayam hai bi ro phajai phajade da ko hoi mayam na buti asi phi se uramani Julia gi video da do is ina tum kena to ning mada to Juliana video da di ma tai dring ai dani ko sisina tai da gani phi sa thi na chauri phajana chauri aduni mayam asi hairaga video se sigadum loishilage thank you so much mayam bu Julia gi channel da support to bi bagi damakta and mathangi blog to phangnarsi mayam good night ko happy Diwali